салом тамошобинони азиз, ин рӯзномаи махсуси даври ниҳоии озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст. Бинандагони гиромӣ, ҳарчанд ки телевизиони Баҳористон масъули сабти номинатсияи адабиёти бачагона аст, вале мо дар ин рӯзнома кӯшиш мекунем ки аз ҳамаи номинатсияҳо барои шумо маълумот бидиҳем ва айни замон вориди китобхонаи миллӣ мегардем ва аз рафти баргузории рӯзи дуюм бароятон маълумот пешниҳод хоҳем кард. Бо шабакаи Баҳористон бимонед. идомаи рӯзнома низ ҷолиб хоҳад буд. инак соли чорум аст ки бо дастгирии асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст доир мегардад ва ин сабқа тавонист дар тӯли 4 сол дар сартосари кишвар чеҳраҳои навро ба мардум муаррифӣ кунад. дар рӯзи дуюм мо шоҳиди баромади хуби иштирокчиён аз тамоми номинатсияҳо гаштем. Бо онҳо суҳбат кардем ва аз ҳисоби иштирокчиёни озмун дӯстони нав низ пайдо намудем. дар толори номинатсияи адабиёти бачагона иштирокчиён аз тамоми гӯшаву канори кишварамон омадаву бо дониши аз барнамудаи хеш дар назди ҳайати якамон баромад менамоянд. айни замон иштирокчии навбатӣ Биби Солиҳа дар навбат аст ва мо пеш аз баромад бо ӯ суҳбати кӯтоҳе доштем. омода аст барои посух гуфтан ба саволҳои ҳайати якамон. салом алейкум. Ассалом. шумо омода ҳастед? Бале. чӣ қадар мавод аз худ кардед? Ман зиёда аз 200 ҳикояву афсона, 6000 мисраи шеърӣ, достонҳо бо тарзи назму наср ва миқдори зиёди тезгӯяку зарбулмасал чистону латифаҳоро аз бар намудам. аз ҳаёти якамон наметарсед? Не. ҳаяҷон надоред? ҳаяҷон дорам. ҳаяҷон доред? ҳаяҷонатонро дур кунед, зеро аллакай шумо дар саҳна ҳастед ва ин ҳаяти якамон ҳоло ба шумо суол медиҳанд. Бед якта чизтон гӯед? як порча замин доштем, тухми сияҳ коштем. Бо чашми худ бидидем, бо ақли худ шинохтем. ҷавоби чистон ин китоб мебошад. 4 мисра шеъри дигар бигӯед, шеъри бачагона. шеъри бачагона. мушони шӯхи беқарор бачасту хезу дор акнун ту ҳам ором шав, мамнун накун бисёрав, фирӯзаҷон хобида аст. саломат бошед. ман барои шумо Биби Солиҳа барор мехоҳам. муваффақият ба шумо. ин микрофон аз шумо, дар назди шумо марҳамат ба саволҷавоб оғоз мекунем. тамошобинони азиз, айни замон мо меравем ба толоре ки дигар иштирокчиён мунтазир ҳастанд барои баромад намудан ва баъд аз баромад ин иштирокчӣ бозам бармегардем. ҳайати якамон дар ҳайати устод Муродалӣ Собир, Ҳамзаев Муҳриддин, Азизи Азиз, хоб олими хосият ва ҳамзамон Абдусаттори Раҳмон. шумо бо шабакаи Баҳористон бимонед. ин идомаи рӯзномаи махсуси мо аст. бинандагони азиз, айни замон мо аз толоре ки иштирокчиён баромад намуда истоданд берун шудем. баъд аз ин иштирокчии навбатӣ Ёсуман аст. ӯ бо ҷуръат аст. аз саволу ҷавоб бо ҳайати ҳакамон ҳарос надорам, мегӯяд ӯ. Ёсуман, тайёро чӣ гуна аст? хеле хуб. чӣ тайёр кардед шумо? ман 50 та зарбулмасал, 10 та тезгӯяк, 50 китоб ва дигаронро аз худ кардам. шумо ҳарос доред дар дил, не? Не. наметарсида? офарин барои шумо. биёед шумо якта тезгӯяк мегӯед, ман такрор мекунам. кане 6 дар 6 шавад 36, дар 6 ва 8 шавад 48. якта кӯтоҳтар ша бигӯед. чуҷа 70 дар чуҷа, бечуҷа мон хуҷа. чуҷа 70 дар чуҷа, дар чуҷа, бечуҷа мон хуҷа. чуҷа 70 дар чуҷа, бечуҷа мон хуҷа. чуҷа 70 дар чуҷа, бечуҷа мон хуҷа. дуруст гуфтам? бале. офарин барои шумо. кани ягонта шеър бигӯед шумо. тоҷикистони зиҷон ширинтарам, тоҷикистони ҷавону дилбарам, мисли тифле дӯст медорам туро, аз ту ояд бӯи шири модарам. ду рӯзе ки шумо тамошо карда истодаеданд, иштирокчиёне ки пеш аз шумо баромад намуда истоданд, яъне ба фикри шумо баромадашон чӣ гуна аст? баромадашон хеле ҳам хуб аст. салом алейкум. ассалому алейкум. номатон чӣ аст? номан Кабирзода Сироҷдин. Кабирзода Сироҷдин, аз куҷо шумо омадед барои иштирок дар даври ниҳоӣ? Аз кадом минтақа ҳастед? мо аз ноҳияи Сангвор ба шаҳри Душанбе барои озмуни фуруғи субҳи доноӣ омадем.
یعنی بعد از اون که در دور منطقه‌ای برآمد نمودن شما چگونه آمادگی دیدید فرزند خود را چگونه مثلا آماده کردید برای اشتراک در دور نهایی؟ ما همه روزه با فرزند خود تقریبا یک ساعتی در رفت همین مشغولیت می‌گذاریم. وابسته به آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است به دور جمهوریوی به نهایت تیاری سختیم باوری داریم که فرزند ما جای نمایان را اشغال می‌نماید. سلامت باشید. می‌بینیم که دور نهایی آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است در دیگر نامیناسی‌ها چگونه برگزار گردیده شده است. با شبکه بهاری می‌مانید. واقعا جرأت بعضی اشتراکچیان موро дар ҳайрат гузошт. ба гуфтаи ҳайати ҳакамон сол то сол тайёрии иштирокчиён беҳтар гардида баъзе аз иштирокчиён аз адабиётҳои пешниҳодшуда низ барзиёд мутолиа намуданд. қоидаи бисёр хубе ки имсол роҳандозӣ шудааст, яъне наср дар толори алоҳида сурат мегирад, назм дар толори алоҳида. Айни замон мо дар толори наср қарор дорем ва роҳ пеш мегирем сӯи иштирокчие ки алҳол бояд баромад бикунад, яъне мунтазири баромад аст ва омодагӣ мебинад. чанд ҷумла мехоҳем яъне суҳбате дошта бошем бо ин иштирокчӣ. Салому алайкум. Салому алайкум. Ман Ашурова мебошам, хонандаи синфи 8-уми муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 12 аз шаҳри Исфара. Ман имрӯз дар озмон аз рӯи номинатсияи эҷоди назму наср бахши наср иштирок меварзам. чӣ қадар мавод омода кардед шумо? Ба аъзои ҳакамон имрӯз ман 5 ҳикоя, 2 эссе, 1 драма ва 2 повест ва як драмаро пешниҳод мекунам. дар ин ҷо бо як сарлавҳа шинос шудем. пушаймонӣ хулосаша метавонед нақл кунед чи аст? ин пушаймонӣ аз яке аз порчаҳои повеста мебошанд. яке аз порчаҳои повеста мебошад вақте падари зеборо ба шавҳар медиҳад, шавҳараш онқадар марди хуб набуд ва ӯро хеле азоб медод. падари зебо аз ин кори кардааш пушаймон мешавад ва ин каме мухтасар дар бораи ин порча буд ва ҳамин пушаймонӣ ном гузоштам. саломат бошед. ман барои шумо барор мехоҳам сабрина ва бовар дорам ки албатта баромадатон дар назди ҳайати ҳакамон хуб сурат мегирад. айни замон чӣ гуна ки шумо мушоҳида намуда истодаед дар толор аз ҳисоби донишҷӯён низ, яъне нафароне ки хоҳишманд ҳастанд барои тамошо ва барои баромади иштирокчиёнро мушоҳида бикунанд ки дар кадом сатҳ ҳаст, яъне ҳузур доранд нишастанд ва мунтазири баромади иштирокчиёнанд. ва мо мехоҳем бо яке аз донишҷӯёне ки дар ин ҷо ҳамчун тамошобин омаданд ҳамсӯҳбат шавем ҳамроҳашон. Салому алайкум. Салом. номатон чи аст? Номи ман Самира. Самира донишҷӯи курси дуи коллеҷи информатика ва техникаи компютараи шаҳри Душанбе мебошам. яъне шумо бо хоҳиши худатон омадед? бале, ман ба хоҳиши худам ба ин озмуни фуруғи субҳи доноӣ ҳозир шудам. чӣ ҷолибият дошт ки шумо мақсад хоҳиши барои иштирок намуданро пайдо кардед? ман мехостам ки тамошобинон иштирокчиёнро дида яъне ба худ як дарси ибрат шавад ки ман низ дар оянда ба мисли онҳо иштироки фаъолона намоям. ҳайати ҳакамон низ оҳиста оҳиста ба толор ворид шуданд ва мо мехоҳем суҳбате дошта бошем бо яке аз аъзоёни ҳайати ҳакамон. Салому алайкум устод. алайкум салом. аллакай як рӯзи ин озмуни сатҳи ҷумҳуриявӣ яъне ба хубӣ ба анҷом расид ва ин рӯзи дуюм аст. мегуфтед ки яъне ҷанбасти рӯзи якум чӣ гуна буд? иштирокчиён то кадом андоза омода буданд? дурустӣ мо худро дар ҷои довталабон албатта тасаввур мекунем. як ҳолате ҳаст ки ҳар нафари довталаба ҳаяҷон фаро мегирад, ин эҳсос мешуд. аммо мо аз он хушҳол ҳастем ки мо тавонистем дар рӯзи аввал онҳое ки як зарраи истеъдод доштанд, як ҷавҳаре дар ниҳоди онҳо буд, мо уна кашф кунем. умед аст ки ҷойҳои ифтихорӣ албатта соҳибони худро пайдо мекунанд. истеъдодҳоро дарёфт карда истодаем. умед аст ки бо чанд рӯзи дигаре ҳаст дар миёни калонсолон. албатта мо аз миёни онҳое ки истеъдод доранд ва умед аст ки дар оянда нависанда мешаванд, онҳоро кашф хоҳем кард. саломат бошед. ман фурсати шуморо зиёд намегирам. тамошобинони азиз, суҳбате доштем бо раиси ҳакамон дар ҳамин номинатсия Сироҷиддин Икромӣ ва меравем ба дигар номинатсияҳо. ман барои шумо барор мехоҳам ва эътимон дорам ки албатта имрӯз ва рӯзҳои баъдӣ низ бо сарбаландӣ ба анҷом мерасад. муваффақ бошед. саломат бошед. ташаккур барои шумо барор.
албатта дар ҳар номинатсия иштирокчиён зиёд ба назар мерасанд ва ин гувоҳи он аст ки таваҷҷӯҳи тамоми қишри ҷомеа воқеан ба ин озмун нигаронида шудааст. қайд кардан ба маврид аст ки аз субҳ то шом ҳайати ҳакамон метавонанд то 10 нафар иштирокчиро мавриди санҷиш қарор дода дар фурсатҳои муносиб ба дигар иштирокчиён тавсияҳо пешниҳод намоянд. Дар номинатсияи адабиёти классик низ иштирокчиён кам нестанд. қаҳрамони дигари мо аз вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон буда то замони баромадаш баромади дигар иштирокчиёнро тамошо менамояд ва омодагии худро ҷиддитар мебинад. мо албатта ҳамроҳаш суҳбат доштем. дӯстони азиз, инҷо ошёнаи нуҳум аст ва дар ин толоре ки мо дар назраш ҳастем, номинатсияи адабиёти классик доир гардида истодааст ва айни замон дар назди мо як иштирокчӣ аст, вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон. мо мехоҳем ҳамроҳашон суҳбат бикунем. Зуҳуро Шозедова. ва Зуҳуро, аз кадом ноҳияи вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҳастед? аз ноҳияи рӯшони вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон. офарин. синфи чанд мехонед? синфи се. синфи се мехонед. чӣ қадар мавод аз худ кардед? назму наср, яъне шеър, рубоиёт, ғазал ва китобҳоро хондаам. аз номинатсияи адабиёти классик шумо баромад намуда истодаед, дуруст аст? кани биёед аз адабиёти классик як ғазал пешниҳод кунед барои мо. زبونیسو گرچه من لیلی اساسم دل چو مجنون در عواست سر به صحرا میزنم لیکن ایا زنجیری پاست بلبل شاگردیم شد امنشینی گل به باغ در محبت کاملا پروانه ام شاگردی ماست در نیهان خونم زائد گرچه رنگی نازنین رنگ من از من نیان چون رنگ سر اندر ایناست بس که غم برون انداختم بر روزگار جامن نیلی کد اینک بین از پشت ما دوتاست دختری شا ام ولیکن را به فقر آوردم زیب و زینتم بس امینم نام من زیبانیساست. آفرین. غیر از غزل باز چی از خود کردید؟ میتوانید نامبر کنید؟ رباعیات، باز قصیده، کتاب ها را از خود نمودم. بکنید چند تا رباعی خلقی بگویید برای ما. جایی که گذرگاه دل محزون است آنجا 2000 نیزه بالا خون است لیلی صفتان ز آل ما بخبرند مجنون داند که عالی مجنون چون است بره تو خورشید عالم افسوس مباد هم به تو چراغ عالم افسوس مباد با وصل تو کس چو من بدآموز مباد روزی که تو را نبینم آن روز مباد بره به عشق تیم نه صبر پیداست نه دل. خب شما نه ترسیده نه هراسیده در نزد حیات یکمان فکر میکنم برآمد میکنید. خوب؟ بله. هراس دارید؟ میترسید؟ نه. نترسید. خوب برآمد کنید. چی سوالی که میدهند یعنی خوب با جرأتونه پاسخ بگویید. خوب؟ با شما برار. رحمت. سلامت باشید. تشکر. خب دوستان عزیز، صحبتی داشتیم با شاهزاده و زهرا، اشتراکچی از ولایت مختار کوهستانی بدخشان در نامیناسیای ادبیات کلاسیک. ما اکنون میرویم باز با نامیناسیای ادبیات بچگانه و همراهی اشتراکچیان صحبت میکنیم. با ما باشید. استادانی که شاگردان خود را به این آزمون آوردند کم نیستند. آنها نیز خواهش صحبت نمودن را دارند و اندیشه های خود را نسبت آزمون مذکور میخواهند بیان نمایند. سعیدامیر آدیناев آموزگار از شهر کولوب اندیشه خود را چنین بیان نمود. ما نیز با مسئولیت بلند این امری اساس صورت پیشوی ملت را درک کردیم و شاگردان را تا این سطح آوردیم. اکنون من چی گفتنی هستم؟ من این کتاب است که انسان را به وسیله‌های دور میرساند. پدیده‌های نو به عرصه میدان میان، چهره‌های به میدان میان که آنها در رشد و نمو جامعه تاجیکستان نوین ما خدمتی بازسازی میکنند. انا همین است که امروز هر یک شهروند باید کدام یک آزمونی که برگزار میگردد در سطح جمهوری باید مسئول باشد و باید حصه مناسب بگذارد. وقتی که ما از آشناهای دیگر کتابخانه ملی که دیگر نامیناسی‌ها در آنجا برگزار گردیده شده است برگشتیم، سمیه قهرمان ما نیز از نزد حیات یکمان بیرون شد و ما او را همراهی نمودیم. چند پیش ما با عثمان هم صحبت شده بودیم دوستان عزیز و اینک با موفقیت از نزد حیات یکمان عثمان بیرون می شود و ما می‌خوایم همراهشون صحبت داشته باشیم. عثمان برام چه خیلی بود؟ خیلی خوب. یعنی از برآمدتون خودتون قناعتمند شدید؟ بید من کمک کنم به شما. رفتیم و بیرون میرویم صحبت میکنیم. خب اکنون عثمان میگفتید که کدام سوال بود که شما نتوانستید جواب بگردونید؟ سوال حیات یکمان رو. من
و همه سوالها خوب در جواب دادم. شما مکتب کونه صدرالدین عینی رو خوب خوانده بودید؟ بله می‌خواستید که از این سوال کنند؟ بله بله. بیت کوتاه با ما نقل کنید خلاصه‌اش رو، ما میشنویم. خلاصه‌اش همین که صدرالدین عینی در مکتبی پیشینه یعنی خوب خوندن نتوان فقط بازی میکردن در آن مکتب و صدرالدین عینی را با چوب میزدن. در این مکتبی دخترانه و خیلی آموخت. تشکر برای شما. من برای شما برار میخواهم. خب این روی خط شعر و افسانه و حکایه های آماده نموده شما است. برار کار شما. бояд қайд намоем ки дар умум дар номинатсияи адабиёти бачагона 97 нафар иштирокчӣ ба даври ҷумҳуриявӣ роҳ ёфтаанд. ҳамин тавр рӯзи дуюм низ ба анҷом расид. доир ба ду рӯзи баргузории озмуни мазкур раиси ҳакамон дар номинатсияи адабиёти бачагона азизи азиз андешаи худро ба мо чунин баён намуд. طول دو روزه که اشتراکچیان برآمد نمودند و الحال ادامه دارد، چگونه بود برآمد اشتراکچیان در عموم؟ حکمت اثرها رو به درجه عمیق درک کردن که من گمان میکنم که سال به سال برای حکمان هم دشوار می شود. فقط یک چی مونده است، بیشتر کتاب چاپ کردن در کار. ما کم کتاب چاپ میکنیم. برای همین ما میبینیم که روی خط همون روی خط است. کتابایی که پیش چاپ شده بودند و کتاب‌ها را به ناحیه‌های دوردست دسترس کردن در کار است. با تیاری نسبتاً جدی‌تر آمدند. خب بعضی نفرانی که مثال هنوز با دسترسی نداشتن به کتاب و بعضاً امکان نداشتن یک کم و کاستی‌های در روی خط و در چیزاشون دیده می‌شود. امسال خیلی کم هستند و من فکر می‌کنم که امسال کسانی ارزنده هستند که با موفقیت جایهای خود را صاحب خواهند شد. سلامت باشید. تشکر برای شما. دوستان عزیز، ما با روزنامه امروزه نقطه میگذاریم. همکاران ما از روزهای بعدی شما رو واقف میکنند. با شبکه بهارستان بمانید. من با حیات یکمان و با دیگر اشتراکچیان برای کامیابی آرزومندم.